doktorice. Lijep pozdrav. Dragi prijatelji, koji nas pratite, nalazimo se ovdje u Varaždinu, znači 3. izborna jedinica. Sa mnom je ovdje doktorica primarijus, doktorica Josipa Rodić. Ona će predstavljati ovdje koaliciju Pravo i pravda i Domovinski pokret. Doktorica ima ogromno iskustvo i mi želimo, doktorica Rodić neće govoriti stvari koje manje više svi znamo kako je stanje u zdravstvu. Ona će govoriti o nekim od najvažnijih rješenja. Pa doktorice Rodić, vi imate jako dugu praksu, iskustvo iz medicine i što bi se reklo iz prakse. Recite nam, proteklih godina vi ste se stalno naglašavali i borili za to da primarna zdravstvena zaštita bude najvažnija i da se u nju puno više ulaže i da ne bi bile tolike gužve u bolnicama. Recite, zašto se toliko zalažete za primarnu zdravstvenu zaštitu? Da, to je točno. Naime, po analizama samog HZZO-a primarna zdravstvena zaštita već sada odrađuje preko 83% kazuistike. Da bi mogli odrađivati, potrebno je da su naše ambulante dobro opremljene. Znači, svaka naša ambulanta mora imati EKG aparaturu, holter tlaka, mora imati spirometar i mora imati ultrazvučnu dijagnostiku. Kako ne bi za sve to slala osiguranike u bolnicu? Znači, sad ste opisali da je u stvari to, znači da ja laički kažem, vi ste u stvari primarna zdravstvena zaštita je prva crta obrane zdravlja naših građana, našeg naroda. Točno tako, da. I druga stvar koju ja čitam, znači sada su se ordinacije iz primarne zaštite pretvorile praktično u kancelarije za pisanje uputnica prema bolnicama. Da, točno tako. Da bi mi mogli odrađivati sve to što znamo, što smo tijekom obrazovanja stekli, sve te vještine i znanja, potrebno je broj izvršitelja u obiteljskoj medicini udvostručiti. Sa brojem osiguranika na 2000 po timu to je nemoguće. Sad bi neko rekao ali kako ćemo naći te liječnika koji nedostaju, ali ja kao ekonomist istraživao sam to, dakle toliko se može uštediti u zdravstvu. A Hrvatska ulaže u zdravstvo, mi, odnosno građani, između 7 i 8% državnog proračuna, što je prosjek Europske unije zemalja. Međutim, taj novac očito curi dolje, jel tako? Znači, uštedan troškovima, bili ta uštedan troškovima mogla privući liječnike ili da jednostavno jedan dio naravno ćemo morati uvesti. Da, apsolutno. A ne samo da uvozimo ljude koji su najniže obrazovani. Tako je. Ključno je to da lokalna samouprava, jer po Ustavu i Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, lokalna samouprava, odnosno gradovi i županije su ti koji su obvezni osigurati organiziranje i sufinanciranje primarne zdravstvene zaštite. Što vi mislite, ljude to zanima, znači mi vidimo da se javno zdravstvo rastače, a s druge strane diže se privatno zdravstvo. Kako vi gledate na to? Znači, je li to moralno da radite do podne u javnom sektoru zdravstva, a popodne da idete u privatno? Ljudi, naravno, liječnici imaju niske plaće, nedovoljno su plaćeni i onda oni idu raditi popodne. Ali je li to po vama prihvatljivo da rade do podne u javnoj bolnici, a popodne u privatnom sektoru? Apsolutno ne, jer mi vidimo već desetljećima da mi izdajemo uputnicu za nekakvu dijagnostičku pretragu, a da nam osiguranici vraćaju nalaze iz privatnih poliklinika. I kad ih pitamo zašto su to napravili, da to nije takva hitnoća, onda jednostavno svi od reda kažu da oni ne mogu čekati termin za 10 ili 12 mjeseci. Znači, u stvari zbog toga je došlo do nastanka listi čekanja, je li tako? Recimo, liječnik u javnom sektoru, on propiše da se nešto mora snimiti, što trenutno je pokvareno i to. U stvari je to uputnica, usmjeravanje prema privatnom sektoru, a sve ovi najskuplji uređaji u sekundarnoj zaštiti mogu se nabaviti u svakoj bolnici bez problema. To je neuporedivo jeftinije nego novac koji se plaća, dakle, privatnim zdravstvenim institucijama koje su kupile sve te skupe strojeve, a to možemo riješiti. Evo, dragi prijatelji, čuli ste i simpatizeri i članovi, čuli ste što o tome misli kompetentna osoba, doktorica Josipa Rodić. Mi nećemo čekati. Dakle, mi smo odlučili tome stati u kraj, da imamo efikasno zdravstvo i da ljudi ne čekaju više po mjesecima, pa čak godinu, dvije. A može se sve riješiti. Apsolutno da. Evo, doktorice Rodić, ja vam želim puno uspjeha na ovim izborima. Vi predstavljate, znači, našu koaliciju Pravo i pravda i Domovinski pokret.
Dragi prijatelji, doktorica Rodić će biti u 3. izbornoj jedinici, u stvari već jest, nalazi se na 14. mjestu, znači zadnja je na listi, ali prva u borbi za sve nas, znači za zdravlje svih nas građana. Evo, ja vam čestitam i želim puno uspjeha. Hvala vam lijepa.